Dušanija ili znatni događaj za vremena Srpskog carstva i taki po njemu. Knjiga iz 1863. godine koju je napisao Joksim Nović Otočanin. Joksim je rođen u Lici 1806. godine. Preminuo je u Novom Sadu 1868. Bio je pravnik i srpski romantičarski pisac. Bio je također sledbenik Jerneja Kopitara i Vuka Karadžića. Odrastao je u Lici i u Sremu u srpske narodne pesme, družeći se sa pomenutim Kopitarem, Karadžićem, gde je i čest gost bio Filip Višnjić. Pomogao je Vuku pri izboru pesama, te kod popunjavanja i prečišćavanja jezika kojim je dobro vladao. Karadžić ga je uveo u lepote narodne poezije. Ali nakon smrti Vukove, Joksim se odjednom okrenuo nagovoren od Miloša Svjetića protiv Vuka. Prvo i glavno njegovo delo je Lazarnica ili Boj na Kosovu između Srba i Turaka na Vidovdan 1389. koje je odmah po objavljivanju Novi Sad 1847. postalo omiljena lektira među omladinom. Čitalačka publika je toliko bila oduševljena ovim spevom da je prema rečima Jovana Skerlića bio popularniji od Gorskog vjenca i uče napamet. Spev Dušanija iz 1863. smatrao je svojim najboljim ostvarenjem. U njemu je opisao znatnije događaje za vremena Srpskog carstva i takvi po njemu. Sadržaj ove knjige je sljedeći. Dušan uze od Grka Mađedoniju. Silni car Stjepan i ban od Bosne. Silni car Stjepan i kralj Judevit. Grčki car i Turci vojšte na Srbe. Silni car Stjepan posljednji Miloša Obilića. Dvije carice, dvije udovice. I prvi boj na Kosovu i smrt Vukašinova.